Tērā tētahi kai hoa hoa Māori I tino pia tāta maira I te whakāturanga kākahu o te moana nui a Kiwa I tēnei tau. Kei te miharo tonu I tēnei kai hoa hoa pueru māma hoki ki tāna toa I te tohu tike I te whakāturanga kākahu o te moana nui a Kiwa. It's reborn, you know, the fire in me to actually get out there and do something again. It's been great. Koenei ngā pueru I whakau I tāna taumata toa, he mea tīkina atu I ngā haki o Aotearoa, e whāmanotāra anō ka whakawhiwhia ki aia mō tāna whakapeto ngoi. Just shows you that we've got a unique way of designing here, and we take our concepts from a lot of different places, not just cultural, you know, Māori or Polynesian. We've got English tailoring. We've got lots of different areas we take our conceptual design from. I toa noa I aia I te wāhanga mō ngā tāne I ngā tau ki muri. Kei te whakaaro ake ia kia haere ki te wānanga aronui o Tāmaki Makaurau me te whai I tāna tohu mo te tatau pūtea. And then work on that 2 or 3 days a week and then be designing 2 or 3 days a week. So I've got a way to make money but a way to also nurture my own design sort of passion. Ko te tuarua kia nei reng ko Hone Bailey no Tainui me ngā titu wharetoa, nāna no tēnei panekoti I whatu. A ko te mea whakaharara o te pō ko te haka, he mea whakahau I te kapa ōpango kia karawhiua mō te hemo tonu atu. Anzac Pikia, te karere.